bangsa mulia bi temepe ko nyamban ukuran ni lung kupegot pi hana pulek ni te aplema hana pulek dia te aplema tapi so jero nun baik tu le jero wi kon lagi tengku le nyo ya bi pang tepung thabo bi bo manok kom thabo limpeng ya bi bru thabo sa ina limong re putih puluh re ka selfie dina na ta yo le tu rupiah ka selfie dina ike aku bi hana moden limo tu hana moden dua tu ike menyok bi ku pelung bangsa aku kujit pegah kujit prak bong itu no ba video nyo dalam gua kenapa kon na aku pebut min tuji lon pegah na pebut kan na bangsa mulia itu no yut nu tanyong ba bangsa mulia pu betul ba absinya naik long fakir miskin menyo hana ino kuja pelemah resik kunu galon tupo nam nyon pegah hana kan ku kenan ma aku penan ya aku penan cupo gu grempang ku pelemah nak kalon ino padung dro na nan ba lun na play dia tak rumahnya ike kutem belum bangsa kutem sayang ku bangsa nya na sayang ku bangsa aku pasai jak kawan lilu ni bino tu pasai urusan lun konje urusan lele urang lain ilun darah Aceh ku jak ngon perjuangan Aceh kon ku jak pulau hoitek koma ku jak geno kon ceram tua dengan kerebun nyong bangsa mulia pilun ku temai langkah ke keno menyo hana kerebun bangsa mulia hana konflik nang lo Aceh mungkin lo lepas keno yang bahpi sebagian bangsa Aceh lupa daratan bahpi kalau lupa kena absinya kan pelikut perjuangan absinya kan runjak pelikut bangsa mulia piu hele yang dah ni hai pakai siapa baru biru je makin jibo makin kan pulih hom sedang tuahana tadung pegah nah yang hana tadung pegah kondisi di Aceh memang sangat melarat yang sangat datat melarat ino kehidupan bangsa mulia tu yang takalon ada majid nak bekle ke pelahi partai yang kena partai nyan mentong bah ke pejuang kepu ya pelahi long partai nyo punca mengadu domba bangsa mulia tingo akan crebe sabi groro tu tingo tamu pakai sabi groro tu tingo nauzubillah min zalik ada majid bek terjadi hal-hal yang kongkot di nang Aceh. Ino katanya semakin tak pejuang partai, semakin tak buka partai, semakin senang hati penjajah serdadunya. Hana ada duku. Yan, ino tak buka partai lain, ino tak laki bak Jokowi kan, DB. Cin buka partai baik pas buka partai let bui, DB cik le Jokowi, hana batik. Acing ya buka partai. Kitnyan perle Nyan perle dari pusat untuk mengadu domba umat Islam yang ada di Nanggro Aceh. Yang pertama untuk menjauhkan diri daripada perjuangan. Nyan yang pertama dah baik hanan itu pu dia obok bangsa Aceh ino. Di bipeng pu nan le tibulun nomor tu be pu le tu be. Di bipeng nyan bacu pu peng BKH pu PKH nam lem pu peng nyan. Yang na di bipeng nyan bacu di urung Aceh ka lemah lembut. Padahal asal lambu moy nang Aceh itu deh hana depu kiban dicok. Sebetulnya hasil muka bumu Aceh yang siuro dicok sep ke biaya makan tibulun ke bangsa Aceh mandu siuro cok. Nyambe lelun pegah mupluk cun yang kali cok. Siuro tacok hasil muka bumu Aceh si bulun ge pajoh li bangsa mulia dengan harta tacok lambu bumu Aceh tu. Tapi nada teme rasa tabau lah kepi no. Nada teme rasa le urung drone. Han cidram buah. Nada teme rasa le urung drone nak le bulan 3 dijuk peng BKH pu PKH nam lim pupi. Nyang ke ngon peng nyang di pesenang bangsa mulia. Ino apalagi kerap pemilihan lom. Kanya yang pemilihan yang akan siap-siap bangsa mulia terima amanah daripada gure tengok. Singo pasti na ajakan daripada gure tu. Hana pateh nengkalon je. Haba usinyo pun na betul pu salah. Alhamdulillah ubina pu yang ka pegah lahir di nang Aceh nyan kenyataan yang kali pegah terjadi di nang Aceh nyan. Kom 30% utama kedua 30% tu. 30% haba alun pegah hana meleset di nang Aceh nyan. Ya gasa karena rot agama
nyo merusak, menyeleweng dengan agama. Hana pun terpelet tak pegah abam yak ni tat. Kon urunyan katanya yang pertama katanya tengok lam neraka. Kon urung nyan tengok yang teliti amai katanya. Kon urung nyan tengok katanya yang jak konten amai ibadah katanya. Medro ke hana jelas. Uyak konten ibadah katanya. Kon temudah tat imam gop amai gop hai temke le katanya yang. Memandum nawai tu. Ba Allah memandum gedeh terpejuk. Langkah rezeki pertemuan maut ni ba Allah teh buat bandung. Hon Abu Pidit. Nyo sang rekan suah lum debit lihat karena nyo na telefon tamong dari kampung. Tengku channel punan dai Aceh. Rakan lun yang bahagia puado puadun nyo lum debit lihat. Lun jauh telefon. Buka bajero nyo memang buka bajero ke pui tino puasa kon puasa tino tengku mudua. Popoh rau Ya. Tino malam ni tino ka poh sebelah. Poh sebelah lewat 6 minit. Poh sebelah malam. Kon ka buke buka bajero buke puasa tino bak lut. Kan ada kampung kadang lah. Puasa rukuk bajero bu jadi menang pegah rukuk bajero luntut laju. Ya, kan? Baik ke buke puas besi hana ke puasa pada no malam. Ya, puasa katanya ibadah katanya mengandung yang nilai Allah. Kon katanya manusianya yang nilai sidoro manusianya jehud ngon hana jehud. Bro ngon palih god ngon hana ada pulih katanya. Nyan memandung ba Allah. Kanya kajit menyumunan Tengku Abu Pidi dan Tengku Dai Aceh lula kedin nilai sedram dua untuk tak sambung tam kalam-kalam lombek nah langan tapu bila Allah. Kajit menang. Nyo lun dibit lihat kena suah lun telepon nu kampung kemungkinan ulu reang kan tu. Kan tu. Kajit menyumunan sedram dua sedram lun yang bahagia lula kedin nilai lihat untuk tak sambung lombek nah langan sapu. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi